Idi kalman laeng. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idi laeng kalman. Pabagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka na giti pakasaritaan nyo, tibiyag ka na yan, ada yung tupulos malipatan. Ana pasamak iti kalman lain. Kaya patulod nyo, iti dahito yung programa, kat maibasa, da kita pakasaritaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Iti kalman lain. Sagudayan nga ti surat ti pakasaritaan ni Will mga Napoluan, panagkupas. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi. Takas taunay ti irut, ket nakairut dagiti arakop, ket nakabarbara dagiti agik kaniyak manong nemi ni Lucio. Kakaskasar milaeng kani Lucio manong nemi. Ket daytan tinabayag ng inururay tapno maaramanan nan dagiti narumpi abibig ko, maramanan nan dagiti magtangtangsit ko met nga napintas sa sukog ti barokong ko. Sobrang amin ti kinis ti kudis ko manon nemi napintasak as in nga nakapinpintasak. Ado idi manong nemi tagtarigagay amang tagikwa kaniya. Saan ko mat idi paglastog manong, perfect jak mat ko na. Kompleto Napintas, ti sukog, ti pamagik, nakutis, dalinis ti kutis ko. Nabangluak, nabiyag dagiti matak, natnundiris ti agong ko, narumpi dagiti bibig ko, nabanglo ti sangaw ko, nakabangbangluak. Kaslaklamay sa manong nemi nga sabong nga paggaagawan nga rimbuyutan, arimbungbungan dagiti kulibangbang ken kalimbubuyo. Ni Lucio manong nemi iti kagasatan kadakwada ngamin ket adda mabalin na. Anamat basit mabalin mi ngem san unay manong nemi ket malaksid nga talagang ipatpateg kumet ni Lucio ket isupet ti kayat dagiti naganak ken kakabsat ko. Ta sigurado kano nga talaga nabintas ti biyak ko. No payasamat unay nga makuna nga gwapo ni Lucio. Ngem adda ngamin ko atanam anong managayat managregalo kanidi agasawa kamin manong nemi addan balay mi. Edi agasawa kami manong nemi, addan katulong mi, kompleto at alikamen mi. Ure sa anak kanun ngagtrabaho, aganak latan iti uneg ti balay, nga sangpetan ni Lucio, pagpakadaan na, sangpetan na. Nga nukasta nga dumteng tirabi, agpapaskam tumanin iti ragsa. At dapat nagiti aldaw manong nemi nga isot panagrinuman sami. Uraan nyaman nga oras no talaga nga magagit, kasla saan nga mabannog. Kasla kayat nagalgalan nga nalaing. Kasla kayat nang sisipin amin nga dirok. Tapos ni kastakit awanin ti sisipin na. Kasla kayat nang tuntunan no kasano ti pagpatinggaan ti kinabanglok kinapintas ko. Aging gama nun nemi akalpasan ti talo nga tawen adda nagpitpitik iti saklot ko. Minintiner ko met adlat tati pintas ko manong nemi ngem dayto yen ti kabutbuteng ko. Tay bagada manong nemi once kag sikugak adda pagbaliw mo nen ti sukog ti bagi baka sa anak ton nga napintas. Gagangay dayta kun adaman. Depende no kasano panang maintainer ti bagi ti maysa nga tao. Nadungdunguman idin manong nemi ni Lucio kanyak idi agsikugak. Edi ipas ngay kunti anak mi manong nemi nga padak nga napintas ni Angel. Gabuta siyak ti kaing-ingas na. Samarin tumanin nga nakapinpintas da ito anak ta, sweetheart. Dito yan manong nemi. Namadlaw ko nga agbalbaliwan ti kutis ko.
Jakmat amon wapay. Ti dati nga raramidek nga panagdigos kanda sabon nga araramatek kanda dumapay lotion kanda dumapay nga araramatek para itikutis ko ket isumetlay so. Ngam dayto nga tante ko nanda manong nemi nga da panagkupas ti amin. Dayto nga tante ko nanda manong nemi nga talagang nga dakkel ti pagbalbaliwan ti langat ti may sa babae once nga agsikog once nga aganak. Oray kasano manong nemi ti panang tagaben ko ti pintas ti kutis ko tsaka muno apay. Adda dagiti guntahoy nga madlaw ko na tangas lagdradray. Lusyon at tumanen. Nagsukatak pa rin ti lusyon. Tamangan ko nak no saanan nga mabaling kanyak dito ko nak. Ngam kaskas di manong nemi agdry agmaga ti kutis ko. Adda pa yan dagitay wrinkles na. Nang rona ti rupak. Madin. Kadga po manong nemi tirigat dagdagibi, siyempre, jakbat nga itulok ng mga alak, iti yaya, nga isot mga sikaso ti anak ko. Wag na. Ora sa anak ang trabaho, basta siyak ti mga sikaso ni Angel ko na. Awan ti sa bali, di nga sikasuek no saan nga siyak ken ti anak ko. Nga madarigit ikong daway nga talagang agbaliw. Madibayan manong nemi ti appetite ko. At darigi ko ang tawag tsak mapuputan at makan ko. Naglaing ngamin manong nemi ang taraon ni Angel iti bagig dikat ka sa pulak met na sustansya nga makan. Tanalaing agdede. Di namat kayat manong nemi ti mixed feeding. Tilat tabarokong ko manong nemi iti pagtaraon. At tapay digiti kong daway nga sila mapilpilit ti asawak manong nemi mailiw nga taakit romansain na. Ngayon lumapanin iti baba, manong nemi igawid ko. Abay, para lang ka ni baby date ha. Sa bali pakit langanan, awang metan tripintas kasukog na. Kaya't nangasawain manong nemi limamiis ti asawa. Agsapsapulen manong nemi itikas kanyak idi, hanak pa'y ganaganak. Siyempre, tingkari ka suna. Aber mo takastakan. Maladlato ka matin nga gawid. Aw matin dati nga irot ti arakop mo. Aw matin kinakarinyom kanyak. Apay. Losyo. Salansudim tabagim. Apay, siya ka wala makasumbad. Mga alak at sarbing. Tasarmingam tabagim. No anyat lang amidi, ken lang amita. Sweetheart, gagang itad anak kon. Saan ko matabaybay anti salon at kokit pintas ko. Ore sa mga baybayan ng talaga kastan. Lusyang kan. Hamata. Awanin tikas idi, ngalangap. Gagang awangan ng tikas di ngalangap. At ngarot anak kon. Nadadati ka po na no, apeng agsapul kat sa balin. Anak mo mapalaw. Kasapulak, tikas king ka idi. Ang sakit naman. Gabukad awanin ti pintas ko akas idi. Kaya di mo la pinanunutin nga pag panagkupas ti amin at pagbalbaliwan ti amin. Ti kayat ko kit awang panagbalbaliw na. Manayo naman ti tawon mo noan. Baka danukon dawayan nga. Panawan kayo nga gina. Kat napasamak nga rod manong nemi. Nakitak nga mismo ti asawak nga adda kakuyog na nga ubing pay. Nga tilangak idi manong nemi nga nagrukruk baban na kat kasta tilanga ti kaduana. Inasidgak ida manong nemi kat saan nga nakigtot ti asawak. Sino dahil takaduam? Ison ti baro nga karelasyon ko. Sweetheart, siya sino na? Isot ti dating asawak. Asawarak pa ilang agdama. Apay nga dating nga magbagam. Kabutosan ka nga bilang asawa. Wilma. Dahil tuwing tagbaling asawak. Iso nga kukam lang yan balay. Saan ka nang sumangsangpat? Tadda sa baling nga pagyanami. Dahil natin nga ginatagyan sa dyan. Nagsangit akman, ti agapot sakit tinakim ko kan nagpungtutak manong nemi ngem awan tinaramidan. Lucio, kasi nung di pa nagbiagming
agina, agtrabaho ka. Adamat turpos mo. Suportaran ng ti anak ta. Baala na makaipawitak to. Ngayon no awan bibiyang ko. Basta awanan ti bibiyang ko kada kayo. Awan matan ti bibiyang yu kanya. Babawi kan to dito yung haramidam. Nagbabawi kan to dito yung haramidam kanya. Nagbabawi kan to Lucio. Kinon ko nak manong nemi tadinto kad agkupas data agdama ita nga karelasyon mo. Mapututam tumet. Agkringkel tumet. Agdry tumet, kotis na. Agbakat tumet, aglukmag tumet, aglusyang tumet. Kasta oring arot isang sangit ti anak ko manon nimi hindi maumanan nga awanin ni daddy na. Sa nga bali anak. Adakmet. Awan ti pagdanagam ta. Sumarika kang trabaho para kadata. Para kayan ka, ti basak bayam. Siyan nga doon ang subli ni daddy, mami. Tsaka mo, panawan tulahingin ti makasungbat. Nagsublin tupay ti amam. Ngayon ti panunot ko manong nemi posible nga no kupas tumanen ti kadenden na ita. Agsapol tumanen ti ububing. Tay kaslasaan nga kupas. Tamok manong. Manayonan to tawon dali dyan nga babae nga kantuan na ita kupas tumet. Papanan na saan nga kupas? Nagsapulak nga rod manong nemi kat impaayak tinaran niya nga masakbayan ni Angel. E di pa nagbalasitang na manong nemi talaga nga makitkitak tilangak. Idi kastaak iti kinaubing. Na dumat manong nemi dagiti agduyos gapu iti kinapintas na. Gapu iti kinapusaksak na. Pusaksak na saan nga kupas manong. Hindi pa nag-college na manon nemi dito nga nakarelasyon iti may sa Koreano. Narita ng Koreano kat nabayagan dito Pilipinas manon nemi amunan tagsaw ti Tagalog nasursuran pa yung agsaw ti Iloco. Nagwapo a Koreano manong agbagay dila unay kini Angel. Ket nung hasta nga pumasyar manong nemi ni Greg dito balay. Talagang nagbagay kayo, iti anak ko. You're so handsome. And my daughter, nakapimpintas. No kasano pintas na ko, idi. Kasta tawan ko, kasta matipintas na ita. Samo ko mga baybayan, ti anak ko. Oran og kupas ton ti pintas na. Namun ti sungbat naman, don't worry, mami. Arami nagto ti amin. Tapno saan nga agkupas ti pintas ni Angel. May ganun? Oh. Kinoresi ka, mami. Kaya't mo mapasublim, di dati apintas mo. Kasano? Isuro kan to. Mami, isuro kan to. Isuro kan to, your uray ko, ng jakmat mauray, aging ka nga nagturpus da, kan naadandan ito trabaho, aging ka nga nag-asawa dan, manong. Mami, Angel, are you happy? Yes, mami. Gawatan ni Greg, tinagbaling nga asawa. Mami, mapanawan ka no ko ha, nung ka magbakasyon sa Korea. Yung mabalintang itugot. Itugot na ka no kahit mo, kasanong trabaho. Di mangalak bakasyon ko. O nagbati aklatan. Makamutan. Basta agsubli kang tumitlaing. Agsubli kang tumitlaing ha, gabutan dito'y kaming agubra. Mami, dito'y kaming agyan ha. Tapos saan kaming aggastos pa yung agkasero o mga mangipatakder ti balay. Okay. Dadatay mo dito'y taltalo tayo. Manaksidungadan to anak mo. Naging ka nga nang ipalagip na. Kumusta nga tama ita ni Daddy? Ano nga taitan tilangan ni Daddy? Kadla kayo na. Kadla kayo, mami. Kasi bakit ako? Ngam ko na kanyak ni Greg. Nga mabalin nyo mapasubli ti dati lang ayo.
Nakay ngamin, binaybayaan nyo tila ngayo eh. Tinapintas ko maitag, nga agabay ta kasla ta ko magkapsat. Ngayon, no agabay ta itakit kasla kalulula. Alakit pasensya kan Angel. Ngayon sa nga bale, kung ni Greg, isuro nakto ka no. Kaya agbakasyon daan manon nemi sa ada nagsublin dito Pilipinas at dainted kanyak ni Greg. Mami, malagip mo? Dadi baga keng kayo di. Nga niya, ama pasublin ti dating alangam. Babae ni ito. Diyak mat mabasa man. No? Ano yung naskan pa nga basayam, ngapot dito mo't mawatan, surat. Ngayon mada instruction na dito eh. Usaram, kalpasan nga makadigos ka iti bigat. Usaram, kalpasan nga makadigos ka iti rabi. Iti rupam, iti amin-amin na basat ti bagim. Kadig iti lupom. Ipadas ta mami. Ah, sige. Linuktan naman ang nimi sa kimmaod. Nutot kayat mo nga pang-applyan ta. Tirupak. Sige. Amo manong nimi agad ta. Pagsapulan ti manugang kong gusto. Ito. Ti sarming mami. Oh. Di ba? Fresh na fresh. Ito mo may baik data. Adad na nga okay ton. Mapukaw di kitay black bands, kada crinkles. Agsubli ti dati ko tisyo. Nagro na kat awamat ng tinaskat pa nga trabaho nyo. Adamat katulong tayo ito balay. Awamat tinaskat nga ayuwanan nyo. Di ba? Sa iyos pasublihan na dati nga sexy nga arwatin nyo. Sige mami, itultuloy mo king maibus. Kad noong alpasan, maibusan, kang kantumanin. Himjak pa na ibus manong nimi iti kitak ti pa nagbalbaliw tilanga. Inot manong nimi nga awan dagiti madin nga paset ti kutis ko. Saan nga agdradray. Awanan dagiti nangisit nga. Saan nga awanan dagiti ringkel. Wow! Makasta nga kadigdigos ko manong nimi nga awan pulos tapar ti bagik. Kat usarek data nga pagsapsapo. Pinto na agmaga manong nimi sus preskong presko akotis. Tirupak. Wow! Kasla, wapay tawon ko nga. Kaslaglak daw tawon nga 16, 17, 18. Hindi na makiktot na nung name ni Angel, hindi makita na. How are you? Kuna na, sikamat. Sino kumapay no saan nasak ni Mami? Mami? Wala pa eh. Mami? Uwan siya. Wala, ininoonak pa dilang kumsi ka na. Amat Mami. Gusto di ko na ni Craig nga mapasublik ti dati. No nagkupas man dilang akidi, balbaliw nga agkupas. Di bang asawa ka manin? Ato lagi di nagduyos kanya, kaya di kastugan na nga. Baka no ibagak nga adan asawak nga agtawan iti 22, pagkahanda mamati. Kaya naman tilangam kinilanga. Kasla kala 23, sakit 22. Ububing matlak tilangak, mami. Ang mabaling nga, ang jak ipalubos nga nalapin pintas kang itisyak. Ang mga mat, isukat na kanyak. Ni Greg. Ado hindi manong nemi, di kasla saan nga mamati. Iti opisina, manong nemi, pauna iti panagkupas mo. Anang panagkupas? No idi kat nagkupas ka, ita nagsubli. Anat meaning kat ti kupas. Nagkupas ti pintas mo, nagkupas ti kinalaad mo, agbalingan na pintas, di ba? Kupas. Ado manan manong nemi di kiti akar-arim kanina. Aging kang iti maysang aldaw, manong nemi pakasyon, adda ni Greg, adda ni Angel, idi adag doorbell, idi mapangkukitaan. Ni Lucio. Wilma? Pagkunong nga siya ni Wilma.
Alangan pag nasa ka ni Angel. Si ka ni Wilma. Si ka ni Wilma, iditawan mo nga 22. Ano ba sapol mo? Umayag pa rin to, may ngagpakawan ka na kayo. Kahit ko tagsubli. Tagsubli ka? Itan ta na pintasak man. Amok, nga saan to ngagkupas iti pintas mo. Kari-kari ken ka. Saan to ngagkupas ti panagayat ko ken ka. Agasawa ta. Saan ta pa nga nagsina. Ika na kumatigon daway ko ang sulnit ka na ginagkurangan. Laklakayan kan. Sa kalamayat man ngagsubli ita ta makita. Ngagsubli kas iti dati. Imasadag manong name ti anak ko. Sika ka din, Daddy? Angel. O ano mayak, agsubli ka na kayo ngagpakawan. Pakawanan ta. Ikandak kumatikong daway ko ang sulnit ka. Nagkurkuranga ka na kayo. Lakay kan, Daddy. Baka di mon kabailan. Ti, makipag-sex. Kabaila, basta ni Mami. Kan saan nga sex tinapatig. Tinaskin kat makapagsubli akon. Tapno mapukil matlang ti mako na kapamilya. Pastrigandak ko man, please. Please, please, please. Ti anak ko manong name iti nang ilokat ti gate kat simbre ken ni Lucio. Hindi araw ko panak manong name inwadag ko. Ngayon ti panagbayag, ti panawen, ti panangipaneknek ni Lucio, napasnek ti panagbabawi na. Ininot madlang manong name na pasublik ti dati ariknak ken kuana. Ininot madlang manong nga napasublik ti dati panagtalek ko ken kuana. Ket mariknak manen dagiti na irot nga arakok na. Mariknak manen manong name dagiti na barang agik na. Nga oren na taingan kamin ngagpadpada. Kas kam na nagsubli iti dati nga rugso. Lailo ken kinapaot iti panagkanaig ni. Talo manong name dagiti apu kumi ngayon sagot da Greg ken ni Angel ngayon sagot ni Apo Diyos kada kami. Tuloy ko pa lang tinagtrabaho nung pagretiro ako man ngayon tilangak din to pulos agretiro. Idento tani Lucio iso ti kang runaan nga mangbambantay ang mga asikaso mga aywan kada kita po kumi. Sapay kumako na. Talaga nga saan ton ngagkupas iti panagayat ni Lucio kanya kada kami ket saan ton nga pumanaw ang mga sukat iti sabali. Sapay kuma tawanan di dumteng nga alaweg ken panagsagaba adumteng iti biag mi. Sapay kuma. Dahito nga rod ti pagkasalita akmanong nemi agyaman ako na iti anos mo nga nangibasa ket sapay kuma daddamat na ibatik nga adal pagsarmingan ti biag ken balaag kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya more power to your program. Tingar tagyaman nga pagayam mo Wilma.